Здравствуйте! U nedelji pred najveći hrišćanski praznik koju Srbi slave prilično skrušeno, smireno i u najčistijem postu, želeli smo da vam prikažemo kako se naš bratski ruski narod priprema za najveći praznik Pashu, kako oni zovu Vaskrs. Dok su i oni naravno pravoslavne vere kao i mi i dosta se njihovih običaja i tradicije poklapa sa našima, imaju jednu vrlo specifičnu odliku, a to je pravljenje posebnog uskršnjeg kolača. Naravno, taj uskršnji kolač nije jedinstven Rusima, odnosno Rusi. On je karakterističan za mnoge hrišćanske zemlje, tako da u različitim zapadnim kulturama možete ga pronaći pod nazivom komisprot, milbrod i tako dalje. Postoje čak i krajevi naše zemlje gde se pravi uskršnji kolač, s tim što on, bez obzira što je slične recepture kao ruski kulić, ima jednu osobenost. Naši stari, odnosno naše stare bake, su pravile uskršnji kolač sa crvenim jajetom na sredini. S druge strane, kulić je uskršnji kolač koji treba da bude poslastica, odnosno dezert za najradosniji praznik. S tim u vezi, Klub Ksenije Ruski jezik vas poziva da zajedno napravimo taj dezert, jedan lep starinski kolač koji su pomalo savremene domaćice zaboravile, najviše zbog toga što mogu da ga kupe u velikim trgovinama. Ako se slažete, možemo da počnemo. Za početak potrebno nam je 150 grama šećera, 12 grama kvasca u prahu koji možete da rastvorite u pola litra vode, ali ukoliko ne volite šećer, ne volite kvasac u prahu, možete da uzmete četvrtinu obične kockice kvasca. Da bi ukus kolača bio što bolji, može da se doda 300 grama suvog grožđa, 3 jaja. Pripremili smo materijal za jedan manji kulić koji treba da bude otprilike 20 cm pleh u prečniku. Ono što je karakteristično za kulić, to je da on treba da bude valjkastog oblika. Ako imate gotov kalup, to je još bolje. Ko nema, može kao i ja da u šerpu obloži peki papirom i da onda u nju sipa gotovu smesu i ispeče kolač. Slatki kolač se pravi kao i svi drugi kolači. Počinjemo od kvasca. Stavit ćemo 12 grama kvasca u prahu koji smo prethodno razmutili sa pola litra vode. Da bi kvasac bolje narastao, potrebno je da se doda kašičica šećera i prstohvat soli. U ovo treba posle toga da dodamo 300 grama suvog grožđa, kako bi grožđe nadošlo. I dovoljno je da to promešamo. Za ruske domaćice je bilo važno da kada prave kulić, da to nije samo obično pečenje kolača. To je u stvari bilo ritualno pravljenje, jer kulić je trebalo da donese sreću, radost i svaki napredak u porodicu. Zbog toga je bilo veoma važno da kuhinja bude čista, da domaćica bude smirena, staložena i posvećena molitvi. Isto tako, bilo je važno da pečenje kolača krene ujutru kako napreduje dan i sigurna sam da ćete u svemu ovome prepoznati neke odlike naših običaja. Dok čekamo da nam se suvo grožđe natopi vodom, uzet ćemo 3 belanca, tri žumanca i umutit ćemo sa 150 grama šećera.
Dodajemo ostatak od 150 g šećera, 2 decilitra ulja i nastavljamo da mutimo. U originalan recept ćemo dodati malo naših začina, to jest možemo dodati vanil šećer, možemo dodati vanil šećer sa cimetom, rumom, čisto eto ko voli malo egzotični ukus. Dodat ćemo malo cimeta, malo ruma, samo zbog mirisa i jednu kesicu vanil šećera. Malo promešamo. Miris je naravno divan, posebno što vanil šećer i rum daju dodatne i mirise i ukuse. Dodajemo našu umućenu smesu sa jajima i šećerom. Treba napomenuti da nije neophodno da se jaja i šećer umute kao za patišpanju, ali je svakako bolje. Ovo sad sklanjam. I sipam. Treba polako promešati i dodati još pola litra mleka. Kolač je izuzetan, mek, može da stoji nekoliko dana i kao što sam rekla, to je velika poslastica za Ruse. Ova količina, kao što sam rekla, zahteva neki pleh koji ima prečnih 20 cm. Još jednom možete uzeti kalup, ne mora da bude neka šerpa, može šerpa, kalup kako ko šta ima. Bitno je samo da kolač bude valjkastog oblika, to jest originalan ruski recept je takav da je kolač uzak, a visok. Što inače može da predstavlja problem dok pečete, jer će vam se vrlo lako s polja korica vrlo brzo ispeći, a unutra može da se desi da kolač ostane živ. Zbog toga je veoma važno da kolač negdje na polovini pečenja prekrijete folijom ili peki papirom. Za količinu od 3 jaja, pola litra mleka i 2 decilitra ulja potrebno je otprilike kilogram brašna, ali konačna smesa treba da bude malo gušća nego za palačinke. Promešamo još malo. Ne smije da bude previše retko, ali ne smije ni da bude gusto kao za hleb. Dodat ćemo ovdje još malo brašna. Iskusne domaćice mogu takozvanom odokativnom metodom da odrede gustinu testa. Kažem, po originalnom receptu je kilogram brašna, s tim što testo ne smije da bude ni previše retko, ni previše gusto. Otprilike kao za naše uštipke. Otprilike je ova gustina dovoljno. Potrošili smo oko 800-900 grama brašna, znači nepun kilogram. Za Ruse ova sedmica nije samo posljednja sedmica Velikog posta. Ovo je sedmica kada se oni vesele i igraju, pored toga što idu u crkvu i mole se Bogu. Za domaćice je potrebno da naprave ovaj obredni kolač koji se zove kulić. Sa druge strane, deca imaju svoje igre koje upražnjavaju tokom ove, kako Rusi kažu, strasna je sedmica, odnosno strasna je nedjelja. Mladi ljudi idu na takozvane vašare, druže se, imaju obredne pesme. Evo, testo treba da bude ovako. Ni previše gusto, ni previše tečno. Kada smo dobro promešali testo, potrebno je da ga ostavimo 20 minuta do pola sata da nadođe.
Da provjerimo da li je kolač gotov. Da provjerimo da li je pečen. Odlično. Dobro. Kulić stavljamo na tacnu i možemo da ga ukrasimo po želji. Dakle, naš uskršnji kolač je spreman. Kada se ohladi, možete ga ukrasiti na različite načine. Može da bude tečni fondan, može da bude šećer u prahu, može da bude šlag. Rusi najčešće stavljaju šećer u prahu i ukrasne mrvice. Pored šećera u prahu, predlažem da stavite čokoladu u prahu i ukrasne mrvice. Čokolada treba samo malo da ulepša i još malo da zasladi, ali nije neophodno. I za kraj možemo da stavimo ukrasne mrvice. Samo eto da kolač bude šaren i da ispuni svoj cilj, da bude na radost. Dakle, naš kolač je spreman. Rusi imaju specijalne kutice za jaje, ono što mi zovemo čovarkuća. Oni isto imaju jaje koje tako spakuju u jednu specijalnu kutiju i sva ta jaja zajedno sa svojom čovarkućom nose u crkvu i osveštavaju. Kada su jaja osveštana u crkvi, onda se donose kući i dele se svojim poznanicima, prijateljima, rodbini i komšijama. A jaje koje je prvo osveštano u crkvi, ono što mi čuvamo godinu dana kao čuvarkuću, Rusi, odnosno domaćin, kuće razbije i podeli svojim ukućanima. Cilj ovih obrednih kolača i jaja je da se zaštiti porodica. Dakle, naš kolač je gotov, to je glavna poslastica za Uskrs. Za razliku od nas, Rusi prave obredni kolač samo za Vaskrs. Nemaju, kao što mi imamo slavski kolač, nemaju česnicu za Božić, zbog toga oni kulić nose u crkvu i zajedno sa ofarbanim jajima osvećuju. Zanimljivo je da domaćice uglavnom četvrtkom, na veliki četvrtak ili na veliku subotu prave kulić, a na veliki petak farbaju jaje. Također, ono jaje koje mi čuvamo kao čuvarkuću godinu dana, to je najvažnije jaje za Ruse. Oni njega osvećuju u crkvi zajedno sa ostalim jajima, ali kada se vrate kući, onda oni, to jest domaćin kada se vrati kući, onda on to jaje uzme i podeli svojim ukućanima, sve sa ciljem da to osveštano jaje i osveštani kolač, kulić, zaštiti njegovu porodicu, da donesu radost, napredak i svako dobro. Ostala osvećena jaja dele se široj porodici, odnosno familiji, komšijama, prijateljima. I na taj način mi smo pripremili čuveni ruski kulić, ofarbali jaja i spremni smo za Vaskrs. Klub Ksenija Ruski jezik želim vam da u miru i zdravlju provedete Vaskrs 2020. godine, da se sačuvate od virusa koji je ovdje među nama. Želim vam svako dobro, zdravlje, uživajte sa svojim najbližima, sa porodicom i naravno uživajte u kuliću. Prijatno, do svidanja!